باب 316 كرياد الصالحين درس 1 ندب ni'ugol man halafa kala wonduɗo ala yamini e dow wondore fara'a o yi'i noon gayraha ko hina ɗum ɗon hayran min ha wonde no ɓuri ɗum ɗon moƴƴude bimana kala wonduɗo waɗata ɗum ɗo ya ha o tawa enele ko waɗugol ɗum ɗon ɓuri moƴƴude an yaf'ala dalika nde o wolata nde o waɗata ɗum almahlufu alayhi konko an yaf'ala nde o huwata dalika ɗum almahlufu alayhi ko wonda kon e hoore mum summa kaffiru rette waɗa kaffara nde mini wondore makko nde dambugal yewta e ngal en ko honno o ɗo gerdata an abdurrahman ibn samrata radiyallahu anhu qala wi qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kanila wa idha halafta sa wondiri ala yamini nde dow wondore wallahi mi waɗata hunde kaari fara'ayta yi'ano gayraha ko hina ɗum ɗon hayran ko ɓuri moƴƴude min haadi ɗum ɗon ɓe mana yi'a noon ko waɗugol ɗum ɗon nde ɓuri moƴƴude fa'tilladi haray addu huwa aru huwa nden hunde huwa hayrun tawde ko ɓurde moƴƴude ɓe mana aru huwa contraire ko wonduɗa kon hande kadi wondore ma nde warra honno wa kaffir waɗa kafara an yamini ka wondore ma nde muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo ɓe mana hu ko wonduɗa kon a waɗata ma dama tawi ko waɗugol ngol ɓuri moƴƴude waɗu kafara ha gayna huwa wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki man halafa ala yamini kala wondirɗo wondore fara o yii gayraha tana ɗum ɗon hayran minha ko ɗum ɓuri moƴƴude illa ala falyukaffir yo waɗu kafara yamini wondore makko nden walyafaluhu alladi nde hunde woni hayru ɓurde moƴƴude rawahu muslim hande kadi o heɓa e baraji gollal moƴƴal ko huwi kon o heɓa kadi baraji kafara wondore nden kadi ko waɗi kon وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معك إني من والله من ولد الله إن شاء الله سي الله جدي من إن أقول لا أحلف بوانا تعالى يمين إدو ونور ثم أعرفت من خيرا منها قبل مؤجد إلا كفرتني من سنة ولا كفارا في ونور عندك هم جاينا وأتيت الذي من أرمي كفتن له هو خير تون قبل مؤجد من كل ولد جكوا متفق عليه نبي قال أملاني وندو waɗata lanni tawa noon ko waɗugol ngol ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗon naatata baraji waɗu kafara ha gayna Allah yiɗete kafara on ha gasa baraji ɗum ɗon yiltoɗa huwa moƴƴere nden o yoɓama ɗum kadi Allah ko moƴƴo an abi hurayrata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yalajja ahadukum wallahi nde goɗɗo e moɗon duumoto cukko fi yamini e wondore makko nde fi ahlihi ka ɓeygure makko nde asamu lahu haray ɗum ko waɗanay ɗum mo bakka to indallahi ta'ala kala to ɗon min an yu'tiya diinde o tottata kafara taw kafara makko allati on faradallahu alayhi Allah farli e hoore makko muttafaqun alayhi qawluhu wiigol makko ya lajja nde o duumoto o sattina ɓe fati lam sabu ko laamu on waɗa kon ɓocal dow wa tasdidil jiim on waɗa ciddal ayyata maada o duumo fiyañum kono an ya lajja nde duumoto ɗum yata maada wala kaffirta o waɗatale kaffara aray ɗum moƴƴa wala kaffirta taw mo duumi tun e wondugol fenade o waɗata kaffara mo duumi e wondugol fenade o waɗata kaffara ko ɗum la an yalajja ahadukum nde goɗɗo e moɗum duumoto fi yamini e wondore makko nde fi ali hakkunde ɓeygure makko nde ta o waɗata kaffara wa qawluhu asim o rondike bakkatu bi sa'i musallasa sabu ta toɓɓaɗo tati on ay ko ɗum aksaru isman o haray o waɗi ko ɓuri ɗuɗude e bakkatu yo Allah tabaraka taala dandu en amin wallahu a'ala wa a'lamu